Priyanka Gandhi Vadra Dangshan Kalada File Nomination na Wayanad Constituency Ban Ieng Yelade Nakabenta Ban Yolong MP Ka Priyanka Gandhi Vadra Ka Takeaway Nakanongilam San Hima Sima Pat Kaderu Ka General Secretary Jong Ka All India Congress Committee Kadai ka kun jong Prime Minister Barim Kari India Rajiv Gandhi Pat ka Sonia Gandhi Pat Kaderu ka Kuksiu Jong Ka Indira Gandhi nang ta kaderu ka khun miao jong upandit Jawaharlal Nehru lakhaya ka Priyanka Gandhi ha ka karakterik u January shejar khnes pa nyopuar but kaladon menta san puar sinam karta kala shongkurem house nam shejar khnes pa khna punyo but way u he saipan na Delhi u Robert Vadra pa kaladon armut ki khun na u ka Miraya Vadra pat u Raihan Vadra Haba pai sya ka pule puthi jongka ha ka por long khana jongka ka Priyanka ka pule ha Valhams Girls School ha Dehradun hadin ka jing sya penyap ukpa jongka ka Priyanka ka hab panchong school ha la ieng hadin baka ka shongsuk shongsan kalawan kala peteng biang ya ka jing pule jongka pa pendep ya ka bachelor degree na Jesus and Mary College da ka ba shim major subject ha ka psychology Kalapas ya kam master degree ha ka Buddhist studies. Haba pai sya ka kam san hima sima ka Priyanka kam te isu ka badang temai namar kala judan benta ban yarap ya ka kmi jongka pat ya u hinmen jongka u Rahul Gandhi ha ki kam politik